Kiss or Slap sa Ljudi, Jankom. ovog videa nije bilo koliko, 2 godine, ali najgledaniji video na mom kanalu. Kiss or Slap, moraš da biraš koga ćeš da poljubiš, koga ćeš da Jel ovo ošamariš. dijete, Allaha ti, bra. Vidi ovog čode ovaj stvarno, Jarane, gori od mene. Ili Janka. Šta ćeš kome dati? Pa jel da pi... Poljubac ili šamar? Šamar. Ali poljubac Blitz. Mogu da kažem i da tebe poljubim, obraz tebe da šamarim. Što mene, što sam ti ja skrivio, jeli? Pa nisi Ma gori čoda od mene, Jarane, kad su godine u pitanju, ljudi. skrivio to. Janko, uvek dobiješ šamar, brat. Pa ti si Već što je čodi drago, ali... pozitivan za to, eto kao. Okej, ajde. Ajde šamar, prvo može, malo jače. Stvarno? Nemoj jako budalo. Jako, mora za video, ajde. Ajde. Ja snimam. Ujebote, kod što mu puče šamar. Tražili ste. Ja se ponadao da će da bude Blitz. Ne. Lajkite video i bacite sub, a idemo dalje. Imamo Okej, Kiss čekaj, or Slap, koga stani. ćeš poljubiti usta i kome ćeš opaliti šamar. Vidi se u ovi. Blitz. Samo Blitz. Možeš ti misli koliko ona oznajena ispod sisa, Jarane. Ajde, osmek, moraš sve. Ali izob ja ono ispod sisa. Usta? Usta. Oh je. Čekaj, snimaj me za ti. Ajde. Snimaj za TikTok. Namestio sam frizuru, čekaj. Ajde, prošli put sam snimala sa tobom, ajde tebe, ali može u obraz. Ne, obraz, Ne, obraz. Blitz. Usta. Čekaj, zar čoda nema curu, ljudi moji? Čoda se aktivirao, jel vam čudno malo to? Jel vam čudno što je čoda opet krenuo snimat klipove? Znači da je prekinuo možda s djevojkom. A? Blitz. Ajde, katedrala. Eto ga. Vidi osmija! A? Raskinuo čoda. Okej, znači... Ova će Janka poljubiti Čime se baviš i 100%. koliko imaš godina? Ova će 100% Jankezu poljubiti. Dolazim iz Vršca, Ova je dobra, do sad je ovo najjača pička. imam 20 godina, čime se bavim šminkanjem. Šminkanjem, okej, a ti ovo buduća devojka? Da. Ne. Biraš između nas dvojice Kiss or Slap, koga ćeš da poljubiš, koga da ošamariš. Ali na Blitz. Na Blitz je ljubi. Znači na Blitz, A, moram. biraš, mora Blitz, znači kratko, bukvalno ono, ne razumeš, to je to. Ajde. Između nas dvojice. Sad ti pogledaj i Janku će odluči. poljubiti ova, a? Na Blitz. Hoćeš na Blitz, može i švaljenje ako hoćeš. Neću. A čekaj, moram jednog da ošamarim. Jednog ošamariš i to malo jače, slobodno, razumeš? Ajde, izaberi A jebo. mogu tebe da ošamarim? Može. Ajde. Dođi. Ali Blitz. Koji kurac, brate, sve čodu ljubi, jeba. Vidi ovo alat. Vidi gdje sam stao. Majko, čekaj, ja moram selfie urat s čodom. A? Dođi. Ali Blitz. Čekaj, moramo sporta. Ali Blitz. Allah mi čoda se s 3 metra zaletio da je zažvalji, da je poljubi, vidi. Vidi ovo. Evo ga, odavde već krenu, vidi. Ali Blitz. Be, ja lepo gledam, Jarane, ali čoda ljubi tropičke burazer u moru. opet.
ušao u program. A, brate moj. Nemo jako. A čoda ljubi tropičke burazeru. Dobro. Jankeza, kako bola? Tarik s Y donja crta M. Brate, koje ti to ime, promeni ga. Čuj, Tark se zove treba, jarane. Ajde. Janko samo hejta, ne znam što sam s njim došao. Eto ga. Ćao. Dobar dan. Dobar dan. Šta je ovo, ba? Snežana. Snežana, snimamo klip za YouTube, da li znate šta je YouTube? A ne, bož. Ok, A? znači snimamo klip, Da. koga ćete poljubiti i kome Njega. ćete... A te više ovo. Ajde, ali nemojte jak šamar. Evo. A ja, može jače. Se ljubimo na blic. Na blicu. Ajde, morate. Svaka čast, evo ruka. Dajte farine. Ja ću da... Daj pare! Pare daj. Što tebe nije poljubila? još bolje. Znači nekog od nas dvojice moraš da poljubiš, Evo a te ne to šamaš. konte, je. I sad valja Jesse Tolliver. Djevojke, gledajte poslije koga se ljubite. Sačka, baš vidim je li jedna još poslije čodu poljubila. Hvala ti, to nije dobro došao, brate, ljubite, brat. Biraš između nas dvojice. Ajde, može. Samo to. Reci koga ćeš. Koga ću poljubim, koga ću šamarim. Pa ajde, pošto si me ti zaustavio, tebi ću poljubim. Ali na blic. Na blic, A ne. mora na blic. Na blic. Odmah. Ajde. Nećeš, dobro. Ajde. Ne mogu, imam zašmoriš dečka, malo stvarno. Samo šamare, ajde. Nemoj jače, ajde dobro, ajde. Če se pripremim. A što Janka, brate, slušam. Janka, vidi, voli mi čodu i Janka. Ali Janko je meni ljepši od čodi, alaha mi. Čoda, novi klaster u Srbiji. Batušće ga za korom 100%. U pravu si Trumiću, brate. Ekstra. Hvala ti. Recording no video for YouTube. You lucky she slapped you, she's trans. No. Ma laže. Or slap. Okay. We make kiss or slap video. You choose Šta je ovo, one from us. You kiss on second you slap. A šta znači blic? Flash hider. Flash hider, može. Flash. Well, anyway, I'm a YouTuber also. Okay. Yes? How much subscribers? How many? 300,000. Wow, ima 300.000 sabova, Čis. brate. Yeah, this is my A Instagram. ču Janka, koliko? 300? Wow. Wow, amazing. Okay. Sad ćete bolje misliti. Može ovako. Okay, Kiss, kako se kaže usta? Kiss in mouth. Kiss in mouth or slap? Slap. Or on? Yes, kiss. You choose which one of us do you want to kiss and which one of us do you want to slap. Oh my god. Okay, But it has to be Hoće li ova čodu, alat? on the lips. Fast. 100%. Moramo reći da je 100%. Yes. Oh my god, it's really hard. Usta, brate, ko moja glava. Ajde. You choose. Yeah, you look at us and you tell us like Okay, so I have to choose like between kiss or... kiss or slap. One guy you kiss, one guy you slap. What your kiss, what your slap? Okay, I'm gonna kiss you. Ja, keze, alat. Okay. Go, kiss him. On the Like, blitz. On the lips. oh my god. He's 23. Don't worry. Okay. Ajde, cringe-oro, aj može. Ja, Okay, keze, you slap stane. Okay, you slap me on this side. I'm sorry. Nice. A gore je, brate, ovdje čoda prošao, da vam kažem što je gore čoda prošao. Ova drka desnom rukom, ova treba je trans, ima kitu. I ova ga baca, vidi se da joj je desna jača i baca ga desnom. Ovdje opet čoda prošao gore. A u, brate, što je čodu krenulo, jara. What's your Instagram? Stasia Boar 26. Okay, she has a lot of followers. Follow Niko her. neće zapratiti. Niko bukvalno. Eto, To hvala je ti. to, thank you. Bye. Goodbye. Reci nešto. Ima 3 deteta. Snimamo klip, a koga ćeš da poljubiš, Vidi ovaj sta čoda. koga ćeš da šamariš, ali ljubiš na blic. Tranzikcija blica. U obraz. Ne, u obraz, mora blic. Mora blic. Koga ćeš poljubit, koga ćeš da šamarit? U obraz. Ne, na blic mora. Blic. Obraz. Obraz ili ništa? Ajde. Ajde, koga biraj. Znači, šamar. Koga jednu ćeš da šamar. poljubiš? Da, nemoj mene šamarit, please. Ja ću. Nemoj mene. Šamaraš njega.
Dobro, ajde. Ja, Kezi, alarm! A šta ova obojicu? Hoćeš da daš Instagram. Koji cringe. Jako je probao, brat je pokušao je. Ajde, biraj. Pa šta biste vi hteli? Koga ćeš poljubiti? Pa ja bih htio poljubac i on isto, sigurno. A sad koga ćeš ošamariti je smor. Na blic. Ste mi momci zauzeti? Ne. Šalim se. Ajde. Osta budalo, dek Ma skrećeš. šta je ovo vratila jebo, vidio? Šta je ovo? Šalim se. Ajde. Osta budalo, dek skrećeš. Šta ova uradi, alat? Dobro, ajde, okej. Poljubila te, fair. Idemo dalje. Mene ćemo da preskočim. Dobro. Dobro. Okej. Šta je bilo? Ošamarila. Postupku. Ošamarila. Ajde, poljubiš. Opa! Vidi, ova je dobra Jankeza, burazeru. Koga ćeš da poljubiš, koga šamariš? Ova je dobra, brate. Ne. Uj, ova je dobra. Okej. Eto ga. Hoćeš da daš Instagram? Čada 19. Znači, od nas dvojici mora. Aj ti prva, biraj koga ćeš da poljubiti, ali na blic. Neću na blic. Moraš na blic. Koga ćeš poljubiti? A šta ako imam dečka? Ako imaš dečka, nema veze. Čim se ona je, evo vidite vi ovo. Zamislite da je vaša djevojka ovako ovdje, zna. Čim ona znaš, odmah reci neću, imam dečka i čao. Moji ljudi. Čekaj dok nismo nastavili, slušajte. Prošli stream, Jessima ida lutko moja. Prijavljen mi je prošli live. Aj ljudi, lajkajte, idemo na 1000 lajkova. I javila se cura, brate, vidjeli ste story, ne znam jeste vi vidjeli story što sam stavio. Kaže, radim ko advokat, već je to podnijeto, postupak je pokrenut, ovo ono, mir za ljubavi, bratova. Nermine, Jesse, postupak je pokrenut, a dole stoji, ako možeš, samo me izbriši. Kaja, ne idemo, brate, Alen je nešto drugo iskombinovao, brate moj. Drugo je nešto iskombinovao, brate. I kaže, ako možeš makar s TikToka me, samo izbrši. Jebo majka kako me iznervirala treba. Majke mi moje. Ja sam rekao, eto ima... A šta ako imam dečka? Tako je Tamara ljubavi moja. Tako je TikTokerko moja draga. A šta ako imam dečka, lafo? Joj, spsovao bi joj sad. Spsovao bi joj! A neću. Tamara, nije tebi već ovo i ovdje, jarane moje. Eto me Mirza u Beograd tebi. I Burazeru ja kažem, što mi se nisi normalno javila? Fino, sve. I ja njoj kažem, ko idemo do kraja. Hajde. Sad što ti za ove prijetne biti tužena, jarane moj. Nije poslije tog ni sin bacila ni tišta, već je odšla Burazeru moj tamo da reportuje, ostavila svoje lične podatke, sve. Ovo ono, brate, i došlo mi, brate, ako ne izbrišem tam vamo, dobit ću strajk ili nešto. Tako da, brate, neću nešto da se nerviram, jebio mater, gonio 3 pičke materne. Hajde vidim što ova za dečka kaže. Može u obraz. Može. Ako ima dečka, realno. Ako imaš dečka, može. Ti samo usta ljubiš. Ajde. Okej, biraj. Mene ili njega? Ajde. Bravo! Jači se! Brate, vilica mi otišla ovako. A ova, na ovoj se vidi, brate, da bi volila Jankinu, Kiturinu, Prim. Okej, može? Ova. Jebi me ako ovu noć, Jankeza, brate moj, ako budeš gledao, jebi me ako nije ona trljakušu na tebe bacila. Vjeruj, bratu. Ma slagala 100% 1/1 hajvanu, ba. Ma vjeruj, bratu, ba. Zoki lepi konuni, fala, brate, pozdrav za Sloveniju, ljubite, brat. Pa dobro, imam ja dečka. Ne lažeš, Kako žela? Lažeš, brate, sad sam te provalio da lažeš. Kako ćeš šamariti? Dobro. Okej, hvala vam. Vidimo se, čao. Izvini, snimamo neki klip, Kiss or Slap. Trebaš nekog da poljubiš, trebaš nekog da ošamariš. Jel ti ovo dečko? A u vezi su, smor. Jel može... Šta može, bre, jeli? Dobro, ovo je fake. Jel može, jel ne može, bre? Bezi broj! Kiss or slap, okej. Kiss or slap, kiss or slap, mi i on. One kiss, one slap. Kiss in lips, kiss in lips. I need to kiss you.
Or No, me. no. Me Wait. one slap. Come on, what is this? I don't have to... Okay. Go. What your kiss, what your slap. Yes. Ja, Kiss kese On jebote, the lips. ko I te... have to say who I will do it. Yes. Yes. And then do it. Čuj ovog času, evo na oprah. Yes. And then I have to do it. Yes. And then slap other guy. I kiss you, I slap you, I'm sorry. Okay. Okay. First kiss. Koga ljubi? Okay. 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 On the lips. On the lips. Cringe. Okay, and... Ajde. Sorry. Okay, go you. Go, please. Go, please. Go. 30 seconds. 30 seconds. Danas smo tu sa Mario. Marija i? Isidora. A ti si? Ja sam Stefan. Ok, aj ti prva. Koga ćeš da poljubiš, koga ćeš Koga da ćeš šamariš? šamariš? Ovo se zaljubilo odmah, ajde. Ajde, pričaj. Pogledaj prvo, nema to Ajde, evo, odmeri, evo ti mikrofon, pa ti komentariši. Moj styling je dobar, ja sam se spremio kao žute patike, žut duks i to, a on onako nisi loš. Valentino, a? Živi se. Ajde, izaberi. Pa dobro, tebe ću da poljubim. Vidiš, koliko je, brate, ovo Au, poništenje. brate. Dobro, ajde, mači. Ok, njemu šamar lupi, ali malo jače slovo. Nemoj mnogo jako. Svi od čode jarane šmekera, vi svi šprdate čodu. Budalo, gledaj čode, burazeru moj. Šamara me jedno, ajde. Jarane, što mu izlupaše šamara. Uvijek šamari. Ajde sad ti izaberi. Aj ti? Pa dobro, sad ću ja njega da Ajde. Ej, ovaj Prvo duša šamar. od jebote. Moraš jači. Iskreno. Ne, moraš baš jači šamar. Baš. Ili ću ja mesto tebe, ali moraš baš Nemoj ti, propališ. nemoj ti. Ajde. Lol. Yes. Jesi poljubio? Jesam, ajmo. Bravo. Ajmo, Jednog nas kažem. dvojice moraš da poljubiš, a jednog da ošamariš. Ovaj ozbiljno. Pa dobro. A na blic. Na blic. O, ajde Blic, sad. na blic, na blic, Ne, na blic. ništa, ne. Ok, ajde obraz. Koga ćeš? Opet ti šamar dobi. Ma što ja kezu svi šamaraju, ba? Da, što tako A slabo? neću ja. Hoćeš da daš Instagram? Danas imamo video. Pa donje crta, Marija donje crta. Hoćeš na blic? Neću, sad će da bude ono čoda. Evo, ako ovaj klip skupi 130.000 lajkova, za 5 dana opet snimamo isti klip. Može, dogovoreno. To je bilo to. Bacite like, bacite sub, mi se vidimo u sljedećem klipu, a do tada... Dobri su, majke mi moje.